Shalom, horas ma hubata ganupan. Selamat hari Minggu ma hubani nasyam Bapa, Inang, sonai age nyombah nami, nama poso, sonai age anak sekolah minggu. Sihol ma pukahonta ibadahta sadarion, marhite ibadah live streaming. Gorani mingguta aima misericordias Domini. Topik minggu manggoluh ibagas holong satia ni Tuhan. Ibadah tasadarion aima ibadah minggu hari bumi sedunia. Paima ipuk kahita ase marunduk niur hita hubani Tuhan marhite martonggo secara pribadi martonggo hita. Amin. Riap ma hita jongjong, ibagas goran ninai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ai barang ise ibagas Kristus, natino panabaru main, domma salpu sisapari, tonggorma, domma gabe nabaru. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata, sitopa haganuk na adong, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Pujion nami doham namar kuasa, jana namar hotak ihara jaunmu. Hamdo naibata Jehovah namar mulia, janah napitor, raja ni segala raja, namar kuasa bani segala na adong. Roh donuan hanami marsombah kubamu, bani minggu hari bumi sedunia panorang on. Mar terima kasih doa nami, halani holong pakon hasit tongonmu, na tetap talar itongah-tongah ni dunia on. Ham Tuhan sitopa segala nadop adong, pakon na adong nuan, sonai nasiol adong ope, pujion nami doham, jana irik pada skontonggo hatari makasihon nami, halani segala nadop ilayak kon ham humban nami. Jalo ham martonggo apa persembahan namion, ham Tuhan naibata alpa pakon omega, naibata napasing jana tetap rosi sadokah ni dokah ni. Amin. Hundul ma kuria. O naibata goklongang do uhurhu anggo huidah tinopamuin. Ganupan bitang hilap pakon longgur pataridah kon hasangaponmu. Mandoding hita marhite doding pujian o naibata sangap doham. Ganupan mi
Tuhan, mandoding manuk-manuk gok cenges, pak-pak idolok ge bah pakon pama, mambaritahon sangapmu Tuhan, doding kon hita. Riap ma hita jongjong, bani na pardingatan minggu hari bumi sedunia sadari on. Isa dari hita do Papua bani pardalanan ni Goluta. Hurang ope hita membere diri, lau meramotkan apa masarihon tano on. Apa nadong ijon, asiboi tetap tiar janah cenges. Halaniai, dear mahaganupan hita mangaku, janah masopot tondo sata, ilobe ni tuhata, martonggo mahita. Roh do hanami nuan manrogop, jana marsombah hulubemu, ham Tuhan naibata, paridop ni uhur bani ari namar sangap on, roh doha nami mangakuhon pakon masopot kon dosa, apa hahurangan nami hubamu. Tong-tong do ido dingkon hanami, pasal hagogohon ni kuasamu. Bani ganup na tinopamu, tapi gati dolang iberehan nami diri nami, lau mamikirhon apa masarihon na tinopamuin. Ijin roh na masa na idopakon hanami, khusus ni bencana non alam pandemi COVID-10 sia, pakon bencana alam banjir bandang, ibani piga-piga ianan, marhoru, gabe songgoton, janah mabiar mahanami. HP masa pe ganupin, boydo halani pakorhon ni ulah ni jolma, nalang meramot kontanoh apa pangisini. Ham Tuhan, marpanganju mahamban nami, sasap hamma dosa palanggaron namiin, buhai jana rajai hamma uhur nami, ase tetap porsaya, jana martenger ni uhur bani kuasa, apa hagogohonmu. Kuasamu ma Tuhan ajam konon nami, laho mengatasi ganup namasain, patotap hamma porsayon nami, ase tetap hanami marpangarapan dopak ham, apa bani haguluhan na tetap, nadop iparsisir hamban nami, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo. Amen. Tangar anjaha porsayai hitama, hatani naibata baga-baga pasal hasasapan di dosata.
Ia do padearhon, pasalesoyhon segala dosata, tapi seng pitah dosata, tapi dihut do dosa ni haganup dunia on. Sada Yohanes 2 ayat 2. Ibagas holong ni nebata bapa, domma isasap ganup dosata, halaniai, para taridah kon hitam tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabani na ibata ibabaw. Amen. Hundul ma Korea. Tuhan ta dosata, marhitei durus daroh ni Jesus in, idolok Golgata, napaubah kon uhurmin, isasap dosamin. Mandoding hita haleluya nomor 322 ayat 1 tambah ayat 3. Bangsamu pasing homatongtong doding konhita ayat 3. Membasa pasal men onom pulonom ayat 1 das hubani sia. Bani pambobaikur sada pasal men sada doding. Marolop-olop mabani naibata nasiam haganup tanoon. Doding kon nasiama hamuliaon ni gorani, sombah kon nasiama bani puji-pujian namar mulia. Hatahon nasiama bani naibata, baggal niin sagala horjamu, pakkorhon ni timbul ni hagogohonmu, ningon do marsombah hubamu sagala musuhmu. Ganup tanoon marsombah do hubamu, say doding konon ni doham, doding konon ni dogoranmu. Roh anjahat tonggor na siyama, pambahenan ni naibata, go kuasa do pambahen ni dopak anak ni Jolma. Ipaubah do laut gabe nahora, mardalan nahe sidea mandi paribah mardalan,
ijai marmalas ni uhur do cita marhite honsi. Naman rajai tong-tong marhite hagogohoni, namakawakon segala bangsa marhite panonggorni, ase ulang mangenjeng halak panggeori. Puji ma ale sagala bangsa, nai batanami, pabogehon nasyama puji-pujian bani. Ia namambahen hosah nami manggoluh, anjaseng ilopas nahe nami tertolsu. Amen. Batu gingging natogu, hamdo batar-batarhin, nagogoh toguh doham, bai gulumbang tahan ham. Puji hita Tuhan ta marhitei doding haleluya nomor 347 ayat sada dasubani ayat tolu. Pitah bay silang muin, bani hahurangan kin, hama pator saon in, doding kon hita ayat tolu. Riap ma hita jongjong, saksihon hita maha porsayat tain, songon na sinaksihon ni haganup, halak na porsaya bani sap tanoh on. Au porsaya bani na bata bapa, pargogon na sotar imbang, nama no palangit pakon tanoh on. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata nasasadain, indo tuhata, na tinubukon ni si Maria, sangganape haliaban. Marhitei ton di napasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, iparsilangkon, matay anja itanom, turun hunagori toru, mula manggolu humbani na matay, bani ari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamun ni naik bata bapa, pargogo naso tarimbangin, hunjai ma ia mulak magira, lau manguhumi halak na manggolu, pakon nadok mate, au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadan nama pasing in, parsarani sagalan nama pasing in, bani asapan ni dosa, bani parpuhon ni akula,
pakon bani haguluhan nasa dokah ni. Amin. Hundul ma kuria. Ramot kon hitama tanoh on. Anggo puho mahita, sihol mamuka horja. Roh mas sondang ni mataniari. Mardeteng, milas mambahen lang tardu gebe tanoh. Naahap kon doay, tapi lang nabutuh naha mandopak kon ay. Tanoh urah mandohorah, suan-suanan pemelus. Nini halak na pentar, doma manipis bahkan marlubang maozon. Hayu iharangan doma lamin roh otikni, halani itabai, tangan-tangan ni halak nalang marosuh mangidah jenges ni tanoon. Ganup ay halani si hol bayak, marhite mamboiskon ganup hayu na jenges janah maratah iatas ni dolok-dolok. Hape pay mahon sada hayu marbagal, das bani martahun-tahun dokahni. Hawalamin roh milas ni mando torus. Nahinan sejuk do, sonari lambin roh milasni. Esna ikutup pegabe marbah, mambahen lambin roh naik ni permukaan di laut. Masama cuaca na ekstrim. Lang tarsi barroh hamagoan nalang iharosuh kon hita. Anggo maseda tanoh on, seng tarian kon be. Hujanari mahita. Dung donani tanganoh apa iyana nalegan batalaho maneruskon pargoluhan. Nini hata bijak nagati itangar hita. Jangan wariskan air mata, tapi wariskanlah mata air. Totu tugas tado laho menjaga asedear tanoon. Boy mambere hagoluhon bata, age bani ginoparta nalahoroh. Halaniai, jaga janah ramot mabahen tinopa ninay batain. Ningon dingat mahita pabuat tanoon Tuhan do simadasi. Lang boy hita maruhur-uhur, lau mamake ganup nadong on, lau matsuhuni ganup surata sandiri. Martanggung jawab bani Tuhan do hita bani na menjaga tanoon. Gabe kuria namar buah mahita, membere dampak bani hato torsa ni hadearon ni pargoluhan ni tanoon. Si panramot kon mahita, ase dear lingkungata, ase sonang hita manggolu. Ulang gabe si parseda na dear hita, halani anggodoma maseda mahol ma padearhon. Ay do pandiloon ni Tuhan batabe,
Aima menjaga apa manramotkon nadop tinopaniin. Amin. Dong lingo bamu Tuhan talar ganu iidahan marbagai do sanggah nuan sila joan banau suman ajari Sai marpangaban nadea sadokado iberehan panorang se membandean anggodas panorang di magi Sadoka bay goluki si patago birdo sopong bay goludi dunia ham sertali bastu mahang anggodas panorang ni magira hulang bungu arab doa bueyan ma nade arti nadi konking sadoka bay goluki
hubata haganupan, Bapak Inang, orang tua nami, sonai pakon lansia, nama poso, pakon nyombah nami sekolah minggu. Selamat hari Minggu mahubata haganupan, selamat mengikuti ibadah hun GKPS Padang Bulan, sonai homa hubani nasyam haganupan, na mendihuti ibadah melalui live streaming hun Kuriaon. Doma itangar hita refleksi hari bumi, namar judul ramot kon hita ma tanoh on. Sonari ibasahan nami tonah ni pimpinan sinode GKPS bani Minggu hari bumi sedunia tahun 2020 sada. Nah hinaholongan haganup kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani Yanani B. Idop ni uhur apa damai ma bani nasyam hasoman saha persayaon ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus nadop puhoin. Selaku pimpinan sinode GKPS nadop itotapkon Tuhan marmahani kuriani ihasiholhon uhur nami do bani Minggu khusus pagol pahon nasyam aseman ramotkon haganup tinopani naibata. Tardilo do hita nadop itopa usi hubani rupani naibata laho meneruskon aha nadop binaheni naibata hubani tanoh on asel lambin torsa janah gokandear. Domu hujin siholdo padason nami piga-piga tonah parmahanion nami hubani nasyam na perlobei hari bumi na iparingati hita panorang on gabe sada kesempatan nadiar batalaho parorot kon hadop pardomuanta pakon naibata marhitai ganup tinopaniin. Panorang on ma homa hita paratahkon pasal hajongjongan ni sagala na tinopain nadop itotapkon naibata laho patubuhkon sada komunitas nagokandear itanoh on. Hajongjongan apa keberadaanta lang tarsirang humbani pardomuanta pakon naibata panopa pakon hasoman jolma sonai pakon haganup na tinopa nagabe pangisi ni dunia on. Halani ay maningundo tongtong idingat hita pabuas sagala nadong itanoh on dong do pardomuan ni anjahalang boy hasirangan antara nasada humbani na legan. Na paduahon hari bumi na iparingati hita panorang on siholdo mandilo hita laho paubahkon uhurta yakui hita do pabua hotop do gabe maseda perdomuanta pakon naibata pakon hasoman jolma sonai pakon tinopa nalegan binahen ni sagala na masa na ido pakon hita itanoh on iha perluan hita do pator sahon perdomuan nadop maseda ai bahen hadiaran ni perguluhan ta itanoh on. Halani ay hari bumi sadari on mandilo hita roh hubani naibata sitopa apa simada sagala na adong laho paubahkon apa pabayuhon uhurta laho mangidah pabuah hargado na bani naibata sagala na tinopani in. Napatuluhon hari bumi na iparingati hita panorang on sihol homa mandilo ase haganup hita sirsir membere diri gogoh apa panorang manramotkon sagala tinopa sonai age mengurupi hasoman khusus ni na terdampak secara sosial ekonomi pakorhon ni pandemi COVID-19 siah marhitei na sonai do boy hataridahan aha na hinatahon ni tema kegiatan ta tahun 2021-2025 nama katahon hasadaon pakon pangidangion namar buah. Anggo itongos ham tunduimu tartop pama sidea anjaha bayuma rupani tanoh on ibahen ham. Pesalmen 104 ayat 30. Salam pakon tonggo pimpinan sinode GKPS Eporus Pendeta Dedi Fajar Purba, Sekretaris Jenderal Pendeta Paul Ulrich Munte. Sonaima tonah pimpinan sinode GKPS bani Minggu hari bumi sedunia tahun 2020.
Sonari das mahita hubani ting-ting na masa pakon sihol si pamasaon na parlobe sihol hanami makatahon selamat ulang tahun hubani kuria GKPS Padang Bulan na marulang tahun bani nasa minggu on 12 das kubani 10 April 2020 sada. Na parlobe selamat ulang tahun hubani Bapak Amudi Siringoringo. Selamat ulang tahun hubani Eunike Leoni Sinaga, nama ulang tahun bani 12 April 2020 sada. Selamat ulang tahun hubani Bapak Johannes Glorinus Saragih, nama ulang tahun bani 10 April. Sunai homa selamat ulang tahun hubani Inang Ratna Dewita Boru Saragih, pakon Bapak Charles Purba, nama ulang tahun bani 10 April. Selamat ulang tahun hubani Inang Sarlida Purba. Selamat ulang tahun hubani Bapak Amir Sipayung. Selamat ulang tahun hubani Inang Esra Sardina Sinaga. Pakon Bapak Jefferson Marlan Apentino Damanik. Nama ulang tahun bani 15 April. Selamat ulang tahun hubani Bapak Hamonangan Siringoringo. Selamat ulang tahun hubani Samas Heri Eksaudi. Maaf, Situa Heri Eksaudi Lombentoruan. Nomor ulang tahun bani 10 April. Selamat ulang tahun hubani Inang Nursaida Borus Silalahi. Selamat ulang tahun hubani Bapak Thomas Pandapotan Saragih. Selamat ulang tahun hubani Eva Apriani Girsang. Pakon Alexander Arfa Purba. Nama ulang tahun bani 10 April. Sonai homa selamat ulang tahun hubani Inang Bernadette Ida Sumbayak. Bapak Yosvin Apriando Saragi, Pakon Aprilda Girsang, nama ulang tahun bani sadari on 10 April 2020 sada. Selamat ulang tahun bani Rasyam, panjang umur, hidup berkelimpahan. Ipasu-pasu Tuhan Tuhan Yesus. Nah berikut ini bani hari Jumat 23 April 2020 sada. Iban hita do pertonggoan secara live streaming hun gereja on parabilan aima pendeta Flora Ervina Hutagaul suhut aima sektor 2 ipukah pukul 10 siah tolu puluh. Laporan keuangan boidah kita hubani ting-ting nadop ibagi melalui WA grup jemaat. Nah berikut ini pembinaan Parhorja. Badi hari Kamis 22 April 2020 sada, iban hitado pembinaan hubani Parhorja ipukah pukul 10 pitu WIB dengan tema sejarah Sintua dan Samas di GKPS, narasumber Pendeta Jemi Raya Sarage. Ipagol pahanami khusus untuk Parhorja nalaho itabalhon, ibahendo secara tatap muka sekaligus JR teknis pelaksanaan penabalan. Jadi hubani nasyam nasihol itabalhon bani ari minggu naroon asirohman nasyam hu gereja bani ari Kamis nalaho mandihuti pembinaan on. Nah berikut ini ibadah live streaming tetap OP iban hita hun gereja on dengan jadwal na biasa pukul 8 sekolah minggu remaja, pukul 8.30 sekolah minggu, pukul 10 bahasa Indonesia, pakon pukul 10 atap jam 6 sore bahasa Indonesia. Nah berikut ini pertupuan atau PPA Inang hari Selasa, ibahan setiap hari Selasa pukul 10 pitu WIB, bani tanggal 20 April namarambilan aima penginjil Narsinta Manik Ase Haganup wanita Kuriaon mandihuti pertupuan Inang hari Selasa. Nah berikut ini PA Inang sektor Makedonia diadakan pada Sabtu 24 April 2021 mulai pukul 17 WIB. Tema eksposisi hakim-hakim bagian pertama, narasumber Evangelis Inawati Tedi Teologia Magister. Nah berikut ini ibadah gabungan sekolah minggu. Ibadah gabungan sekolah minggu sesuai hubani surat na ijalohanami
humbani pengurus sekolah minggu resort GKPS Resort Polonia iban sedia do ibadah gabungan bani 25 April 2020 sada ipukah pukul 8 WIB anjaha boy dihuti melalui Facebook GKPS Padang Bulan pakon YouTube GKPS Hang Tuah. Jadi Bapak Inang hita haganupan ase ipasingat hita nyembahta bahwa khusus untuk hari Minggu tanggal 25 April masuk pukul 8 anggo sadokohon pukul 8.30 hun gereja ta, tapi hari Minggu tanggal 25 April pukul 8 boy iduti hita melalui live streaming hun channel gereja ta pakon GKPS Hang Tuah. Nah berikut ini marpadan Sihol Marhajabuan. Sihol marpadan Marhajabuan Aima Josephine Diarmando Haloho. Nyombah ni Bapak Situa John Sari Haloho, pakon Inang Eva Luciana Boru Damanik. Pakon tunangan ni Jessica Prilly Rowlina Boru Siregar. Nyombah ni Penatua Ian Siregar. Tinubuhkon ni Inang Elizabeth Boru Huta Galung. Bani hari Sabtu tanggal 24 April 2020 sada Marianan IGKPI Menteng. Nah berikut ini pindah hun Kuriaon. Mulai sadarion pindah hun Kuriaon mak keluarga Janurdin Saragi hun sektor 2 sedia pindah hu HKBP Sri Gunting Medan Sunggal. Nah berikut ini penabalan Samas dan Sintua. Bani Minggu 25 April 2020 sada ibahen ma penabalan hubani Samas pakon Sintua i Kuriaon. Aima adong onom halak Samas songon naidah kita bani layarta pakon 20 halak Sintua nalaho itah biskon bani tanggal 25 tonggon hita ase sidia pakon keluarga boy mandalan kontohonan nadop ondos kubani sidia. Naparpudi Bapak Inang terus do informasi nami mengenai COVID-19 khusus di kota Medan pakon Sumatera Utara. Bani seminggu terakhir idah kita bani Sumatera Utara bani grafik jumlahna terkonfirmasi positif COVID bani nasa mingguon 483 halak atap sekitar 60 halak per hari. Kasus positif 28.481 halak. Ancahana aktif sonari kasus ni 22.204 halak. Sonai homahu i kota Medan boidah kita bani grafik jumlah kasus na baru seminggu terakhir 246 halak atap 75 halak per hari. Total kasus positif 14.100 halak. Kasus na aktif 837 halak. Halanya itong ope yojur hanami hubata haganupan ase terus mahita menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan. Sonai mating-ting hubata bani saminggoon ase ipasu-pasu Tuhan tama haganup horjatta bani nasaminggoon. Martonggo mahita. Bapa isurga ibagas Tuhan Yesus malah suhur nami Tuhan. Boyhan nami beribadah bersama-sama hun Kuriaon bani sadarion. Iramot kon hamdo haganupan guluh nami nasa mingguin. Ibere hamdo haganupan kebutuhan nami. Icukupan hamdo haganupan kebutuhan nami ale Tuhan. Sonai homa perdagingon, sonai homa secara khusus kesehatan nami. Ibere ham kesehatan ale Tuhan. Terpuji paham Tuhan bani hagadupan dearni layakmu. Tuhan bani panorongon sihol homahan nami martonggo bani piga-piga anggota ni kuria le Tuhan namar ulang tahun. Ase hamba nama masu-masu si dia le Bapai surga ibagas pertumbuhan usia martonggohan nami ase pengenalan akan Tuhan. Boy homa mertambah le Tuhan. Boy homa semakin dewasa, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Allah, mencintai firman-Nya.
Ay matonggo nami ale Tuhan hubani haganupan si dia namor ulang tahun. Bani haganupan perguluhon ni si dia. Sura-sura ni uhur ni si dia. Ase hama nama masu-masu ale Bapa i surga. Tuhan bani sadarion homale Tuhan ni taringati hanami hari bumi sedunia ale Tuhan. Mangaku duha nami ale Bapa i surga. Buedo tongon lang peduli hanami hubani haganupan na adong itanah on ale Tuhan. Halanya Tuhan ajari ham hanami. Ase buy hanami menjaga hadiaran ni tanah on ale Tuhan. Ase buy hanami mewariskon tanah na jinges hubani nyombah hubani anak cucu nami ale Tuhan. Ase tongon si dia buy menikmati ciptaanmu na ibagas na diara ale Tuhan. Bapa i surga ajari ham hanami ale Tuhan. Jemaatmu na hadir naman dihuti ibadah on ale Tuhan. Ijapi hanami marianan. Asibuy hanami memberi dampak na jenges bani hatorsani tanoon pakon lingkungan sesuai hubani pandilonmu huban nami ale Tuhan. Halani idiloham doha nami ay manalahu menjaga pakon manramotkon nadop tinopamuin. Indo tugas nami ale Tuhan. Asibuy tongon idalan kon hanamiin Bapa i surga. Bapa i surga ibagas Tuhan Yesus. Sonay homa Tuhan, yondos kon hanami piga-piga anggota ni Kuria. Na ibagas na burit ale Tuhan. Secara khusus Tuhan bani panorongon, martonggo hanami hubani nyonya rezeki munte. Na ibagas i rumah sakit OP ale Tuhan. Halani COVID-19 siah. Sonay homa pendeta pendi jasman sinaga pakon inang. Na irawat homa halani COVID-19 siah. Asi hamba na masu-masu si dia on ale Tuhan. Berham kekuatan tubuh. Imun na kuat. Asi buy si dia ale Tuhan. Melawan virus-virus ini ale Tuhan. Pakon piga-piga kuria nami. Mungkin na adong koma ale Tuhan. Na ibagas pergumulan. Mando pakon na borit COVID-19 siya on. Pakon haganupan na mandihuti. Ibadah on ale Tuhan. Atapadong si dia homa ale Bapa. Ibagas na buritan. Halani COVID on ale Tuhan. Martonggohan nami ale Tuhan. Ase hamma na masu-masu haganupan asupan gizi asupan obat haganupan ale Tuhan ase makorhon kekebalan tubuh imun na kuat malawanin haganupan ale Bapa. Sonay homa ale Tuhan martonggohan nami hubani piga-piga jemaat na irawat pemulihan i rumah ale Tuhan. Martonggohan nami hubani inang pendeta Enida Girsang. Martonggohan nami hubani Bapa Jek Sinar Damanik. Martonggohan nami hubani Bapa Pormen Girsang. Martonggohan nami hubani Bapa Situa Erhatari Horan. Sonay homa hubani inang nyonya Jamurdin Sinaga. Sonay homa hubani inang nyonya Situa Jainal Haloho. Pakon haganupan jemaatmu na ibagas pemulihan i rumah. Pakon lansia na hurang sehat. Itonggon hanami si dia le Tuhan. Ase hamma dan terus na masuk perguluhan ni si dia. Uhur ni si dia. Ase terus si dia berpengharapan hubamu ale Bapa i surga. Bapa i surga ibagas Tuhan Yesus. Yondos kon hanami hasoman nami on ale Tuhan. Orang tua nami on. Ase terus si dia meronjolan hubamu ale Bapa. Terpuji maham Bapa i surga. Sonay homa ale Tuhan martonggo doha nami hubani haganupan permasalahan-permasalahan ya dopakon ni kuriamu mungkin adong secara ekonomi ale Tuhan. Ase berehama hubani si dia saluran berkat hubamu. Hubani si dia ale Tuhan. Ase boy si dia memenuhi segala kebutuhan ni si dia. Memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak sekolah, pakon atau ahap pergumulan ni si dia secara ekonomi ale Tuhan. Sonay homa pergumulan secara keluarga. Ase ham homa na masu-masu. Hubungan suami istri, hubungan orang tua pakon dak-danak. Hubungan keluarga baik jauh maupun dekat ale Tuhan. Yondos kon hanami hutanganmu. Ase buih haganupan torsa jurei mardame ale Tuhan. Ase buih hanami mangguluh ibagas sukacita. Halani aidona hinarusukon hamale Tuhan. Bapa i surga hamana bastu haganupan hubani persoalan-persoalan atau persoalan AHPI ale Tuhan. Na idopakon ni keluarga. Terutama Tuhan merhitehon ni pandemi COVID-19 sihon ale Tuhan. Tuhan yondos kon nami homa pemerintah nami hubamu
na ibagas terus berjuang sedia dalam pemulihan ekonomi, pakon memberantas, memutuskan penyebaran virus COVID-19 sia. Haganupan ina le Tuhan yang dos konah nami bamu. Ase hamma memberi hikmat pakon kebijaksanaan hubani sedia. Ase bui sedia le Tuhan. Ibagas na holong na humbamu. Ibagas na mabiar hubamu. Tetap sedia mandalankon ina le Tuhan. Ibagas holong na hubamu. Bapai surga ibagas Tuhan Yesus. Iondos konah nami proses pelaksanaan vaksinasi. Distribusi vaksinasi. Ase bui ayah le Tuhan. Merdalan ibagas berkeadilan oleh Tuhan. Siapa yang perlu diprioritaskan memang harus diprioritaskan oleh Tuhan. Asibui Tuhan terputus mata rantai penyebaran COVID oleh Bapa surga. Sonai homahu bani haganupan pendeta pakon parhorjani kuria secara khusus IGKPS oleh Tuhan, mulai pimpinan pusat daskubani pendeta-pendeta preses pakon resort penginjil, pakon haganupan pegawai na kantor pusat, martonggohan nami asisi DP homale Tuhan, bui ibagas nasihat ale Tuhan, doh kumbani naborit, hanja habui homa melayani Tuhan, ibagas holong pakon hidup ni hurmu ale Tuhan. Sunai hanami haganupan ikuriaon, majelis jemaat ni Tuhan, aseham homa na mengajari hanami terus ale Tuhan, asibui hanami melayani Tuhan, ibagas na deara le Tuhan. Harusuh muma na jadi marhitehon ni hanami ale Tuhan. Ancahabui homa hanami berkontribusi untuk pelayanan ijape hanami di tempat kon Tuhan. Terpuji maham Bapai surga, on matonggo elek-elek nami, jendos kon hanami ibadah nami sedarion hutanganmu, das kubani penyampaian firman Tuhan, na ipadas ni juak-juakmu pendeta esa girsang, aseham homa terus na masu-masu anjaha makasomani hanami ale Bapai surga. Terpuji maham ibagas Yesus Kristus kanami martonggo. Amen. Sihol tangaronta ambilan pasirsir hita ma uhur pakon pikiranta marhitei mandoding hita haleluya nomor 406 ayat sada dasubani ayat 3. Mambahen jagar jenge sidahon damai do izin doding konhita ayat 3. Inhaganupan
Dami ni naibata na mangatasi sagala hauhuron. In mamaramot kon uhur pa kon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus tuhatain. Bapanay surga pa kon ham Tuhan Jesus Tuhan nami. Idaham doha nami haganup Tuhan. Ijabi pihanamyon irumahmon atap bani inganan nami bi. Bahkan das kubagas uhur pakon sura-sura nami. Inma panginduan nami hubamu. Agi marhite naman ang arhatamu sa daryon. Asi tongon-tongon iperlengkapi hanami Tuhan. Bani haganupan na hinatahom mo mangguluh ka nami hari lepas hari. Asyage guluh nami sonaryon. Boy idalanihan nami ibagas na diar. Puripe bahat tumang masalah-masalah pergumulan-pergumulan na maningon ihadapihan nami. Tondui mo manggomgomi uhur nami haganupan. Ase iarusihan nami hatamuin janah jupahan hanami. Gabehot uhur nami mandalani ari-ari nami. Ibagas Jesus Kristus Tuhan nami, tangihon ham mapapatong ko namion. Amen. Oras mabatagan bapay nang sa ninaboto na maposo, sonay ang guadong niyombah nami si Kolaminggu, na mandihuti acara kebaktian live streaming hun GKPS Padang Bulan sa daryon. Goran ni Mingguta ay minggu misericordias Domini, artini idop niuhur ni Tuhan. Janah topik minggu bani GKPS sa daryon manobut mangguluh ibagas holong sa tiya ni Tuhan. Hidup di dalam kasih setia Tuhan. Janah na siya mahasoman, dema humbani mukah ninukan ihuti-huti ta keba tiaton, minggu hari bumi hape sa daryon. Hari bumi. Artini agemar hiti refleksi nukan, pakontonggo pembuka, yarako pikirata sonaha hita ase peduli. Sonaha hita ase mamikirhon. Sonaha hita ase makaholongi bumion. Dunia tinoppan ni naibataon. Ay mainganat tamang guluh. Sadukah ilopas na ibata hita iatas tanohon. Ambilan ibata. Humbani Psalm 106. Ayat sadadas kubani ayat 5. Ihuti-huti tama sonom ma ihatahon. Judul ni totap ni hidup niuhur ni naibata hasipe sai mangose Israel. Haleluya. Puji majahuba. Ay pardiar layak do iya. Anjaha rossi sadokah ni do hidup ni uhur ni. Isi do natuk memberitahon sagala pambayanan ni Jehovah. Anjaha pabogihon puji-pujian ni. Martuah mahalak na manramot kon uhum. Na mandalan kon hapitoran tongtong. Ingat kam maaw ali Jehovah. Do muhubani pagkaholong imubani bangsamu. Tohu ham maaw rappa kon haluahon na humbamu. Ase hupay dahidah hadiaron ni napinilihmu. Ase marulupolop ibagas ulupolop ni bangsamu. Anjaha mamuji-muji rappa kon pusakamu. Nasyam hasoman sa porsayaon. Ipukahon ang bilatom marhite, haleluya. Langadok kita na sumaboto artinya. Haleluya Yahweh. Artini puji na siyama Jehovah. Janah dok ko si huti-huti tanggoy basahita sa butul ni haganupan ayatin, itutup ko ma marhite hata na sarupa. Masih sonay na siya masoman. Masih porluhi ta mamuji na ibata.
Aima alani age bumi on. Age dunia na adong on inganat taon. Iya do na manopon. Sedemikian. Atene. Ang ko'y di nga hita barita panopon ay taratur do tumang ibayan na ibata. Langadong nacampur aduk bagi ujung ni. Anjahado ko siyaipe ida-hita ang gumangihutonay. Iidah na ibatama. Haganup na tinopanyay domajenges tumang. Sada musa sada ya tulp sada. Domajenges tumang. Langadong keluhan-keluhan bejay langadong hamaholon. Serasi haganup. Teratur haganup. Sayang. Mardosa jolma. Atine. Janapak korhon nyai mana adong das subani sonari. Termasuk nalau persedahon bumita dunia taon. Pakon haguluhan na adong ijon. Ala nyai na siyam hasoman. Diar matak kasihita tongon. Ambilat taon lobi. Nokan ibani ayat sada isubut do kosi haleluya. Puji majahuba ay pardiar layak do iya. Ang kuitong korhita terjemahan hata Indonesia lang pujilah. Tapi bersyukurlah. Ay do terjemahan hata Indonesia. Jana piga-piga terjemahan sendaligan na sopa hubasa. Bersyukur do may sobut. Sedo puji. Hata karo. Katakanlah bujur. Hata toba. Madok mauliyate mahamudi Jehovah. Hata Inggris, hata Jerman. Haganup bersyukur do ipake ijon bani. Dok ko si haleluya nokan. Memang haduasi hataon pantas untuk Tuhan. Anjaha aido na patut koma pada sotta. Puji-pujian bani. Tapi dihut koma martarima kasih ku bani. Dua hata na marbeda dua ay agi ibani hata Heber. Iba ni pabuatan ni terjemahat taon. Anggo haleluya ay memang ay do hata Heber ni hata Ibrani ni. Haleluya. Tapi anggo puji na padua honay na bani ayat sadain lang ay ipake. Hodu. Artinya bersyukurlah. Agak ni bedani na siyam hasoman sa porsayaan. Baik kita contoh ta antara ni hita jolma. Asi takas beda ni puji pakon bersyukur. Memang gubani na ibata hadua si dua maniup pada sota. Boy di puji hita sada halak. Agi pelang adong kaitan ni pabainan niya atap akibat ni horja niya hubat. Boy do kan. Oh hebat do hamba. Boy ham juara. Nggak ada hubungannya sama kita sama sekali. Agi hebat bana kan. Tapi puji hita bana. Tapi bersyukur bagaimana? Martarima kasih. Biasanya terima kasih mada inang. Terima kasih mada boto. Domai bereham au minum. Artinya ada sesuatu yang langsung kita rasakan ibani haguluhanon. Alanya itu tubuh uhur bersyukur. Tubuh uhur martarima kasih. Aido si hadua si ipaki hatain izin. Haleluya. Martarima kasih ma. Nini ibani ayat sadain. Anggo ihutok kita terjemahan nalegan. Martarima kasih mabani Jehovah. Ay pardiar layak do iya. So goran ni minggu tanok kanay. Misericordias Domini. Idop ni uhur ni Tuhan diar layak ni naibata. Jana ipadomu hubani topi ni minggu tanok kanayay. Na siyam hasoman. Ay dohma yojur hubatta. Ase guluh taon gabi guluh na martarima kasih hubani Tuhan. Ita ganup. Secara khusus bani minggu hari bumi sadarion, totu perlu otik irenungkok kita jana itu limati hita. Masih tongon ipuji hita na ibata, masih bersyukur hita hubani na siyam hasoman. Jadi anggo ayat sada ni, tulpul sada ni, sada musa sada nok kanay, jenges tumang doha ganup bani mukah ni topan na ibata. Au madudik kon ayat tuluay no kaduding tapay mambilan songon na agak tongod don na ininuhur ko. Tapi karanganon ay mapiga-piga taon na salpu. Diardep ihaganupan natin eh. Nini izin ayat tulin, tanoh na gombur-gembur. Musim pedihar. So nari musim diardep eh.
Gatima mengeluh per 1.000 dolo pakop beras tagi. At ini, lalak kemarau panjang. Saya ngadong raudan. Lang diarbe. Anggo sapari hudi nga tayo tahun 50-an o 60-an memang diardo. Pak do hita majamin makatahon lang majamin makatahon. Asal mambulay bulan 6 das kubani bulan 8 biasa ni logo ni ari may jay. Agesi 5 kuta, agesi 7 kuta. Logo maari izin. Mulai ho si September, ay masirong do istilah ta sapari eber mada mulai ni nialan mulai September udah mak. Das kubay Desember baka si pata das kubani Mart. Mulai April homa masa mapancaroba ay mamusim na agak kacau otik-otik paima lugo ni ari. So nariol lang ni boto be asyam hasomas sa porsayaw. Lang di arbi musim. Ari Rabuon de wahap tarsonggo bedo hita. Alogo na doras imidanon udan homa anja halonggur petir na makatahon buwe hubaku mabiar diri mabugi longgurain ini. Diar depe. Nasyam hasoman dom may sobu no kanijan na bagal-bagal ni dom mahancurku esnay kutup ro gijang ni permukaan laut. Piga-piga tahun na salpu dom may sobut dom maseda lapisan udara at ini. Ay do siro panas ni lang isaring be matanyari. Ang gosapari hudingat depe ay sangga dana kau. Nasyam hasoman. Adong do istilah isi 5 kuta pakonis pihuta marsusuari kurani. Ang godong dana na baru tubuh ta inang na baru manubuhkon bani panorang ay antara pukul 8 pukul 10 lama hudara tay idadang-dadang mada dana kai ase diargak kuli-huli ini. Atini ase kuat. Sonari isenapak sonari tong Asia na siyam hasoman duduk-duduk ang kulang adong takkuluk ni. Sonai mapanas ni. Berarti ayat tuluay memang no kanay musim pediar ni. Terpaksa marpikir hita. Marpikir hita sedosoh tapi sonaha ase ang guboy ulaki manami musim na diaray. Anjaha sonaha ase diaray maningot tangarot tado hata pakorrensana ni naibatana siyam hasoman. Ubasa lubi ahan na isubut banisada Musa. Bindu 2 ayat 15. Sada Musa 2 ayat 15 sononi hatahon ni jay. Jadi iarah kon naibata jahu bamajol maay inah kon maia hu pohon Eden laho man lahoy apa man ramot kon ay. Odo sa betul ni tugas tak iben naibata. Mungkin di benak bahasa Indonesia. Ase bahak na mga Rusi. Kejadian 2 ayat 15. Begini disebutkan di sana. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wah, memelihara. Jadi sebetulnya GP do mamardosa jolma angkoon perlu do terus idalak kunon. Mengusahakan manlahoy mengolah nang mahuwayolah. Ita ganup na siya masoman sa porsayaon. Au tertarik doa bani halak na di paray. Alan yung piga-piga do kahaw manggolo hijayat ini. Ang gusi dom may dia dom mayatur si demikian rupa. Ijana boy parjumaan. Dom may totuhon. Lang boy hurur diri marjuma. Ijana boy banguna perumahan. Dom may totuhon. Ijana boy namaningon lang. Namaningon paturuton gabi harangan. Ujalo do VA tuluari na salpu. Merapot DPR Indonesia on. Makkatay hita i Sumatera Utara on. Alani mabahak tu harangan ni persida hita. Nasya masomas sa porsayaon. Tapi om makiadata sonari. Alanyay sukus-sukut tatongon hubani ayat sada nukanay. Bersyukurlah kepada Tuhan. Martarima kasih mahubani Tuhan. Nini ambilata ay pardiar layak doia. Tongodoy. Da susonari pe
hidup duhur ni diardo layak ni anjaha sonai ope terus iya jana aine hatahon ni ayat B anjaha rosi sadukah ni do hidup ni urni. Sebetulnya ang kuy basahita Psalm 106 na paling bahat isobut izin ay mapalanggaron ni halak Israel sebagai bangsa pinilih ni Naibata. At ini palanggaron ni halak Israel isobut izin. Tapi agepe sonai Naibata marlumbang ni uhur. Naibata tetap mengingat janjinya kepada umat pilihannya. Sonai duhubani dunia to tak do Naibata maperdulihon dunia tak. Hasa di hita tanggung jawab tanukan. Horjata aima mengolah dunia sedemikian rupa untuk yang baik dan merawatnya. Sonah asibu itempati hita terus secara berkelanjutan. Jadi yang hidup ni hurai tetap duai. Ayat 2 si sobu bani ayat 2. Isi donatuk memberitahu segala pembayaran ni Jehovah. Tidak ada. Langadong halak na buhay mabaritaho pabayanan ni pakus segala kuasaan. Anjaha pabugihon puji-pujian ni. Puji-pujian PB kita na siya masoman sebetulnya itu belum cukup untuk memuji Tuhan. Ita haganupan hinaholongan ni Tuhan. Haganu duhita mangarusi pa kumabotoh. Pabuwa suasana noon na maratahon terlebih. Masada suaswanan atau haganu suaswanan na maratahin. Alat bantu ni pernapasan. Alat bantu ni respirasi pernapasan ni manusia. Marhitihon ni cahaya matahari na iproses daun-daun ni naratahi haganupan. At ini terjadi uap atap cuaca na madir na masuk huparu-paruta. Ita haganup hinaholongan ni Tuhan. Tongomma biar layak ni Jehovah lang tercerita ahok kaganupan na siya mahasoman. Agepe lang iya rusi hita jana buido na mga rusi aming. Tapi lang haganup mga rusi. Pabuan na maratahay ay masada pertolongan yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Ay dosi terus iyan jurho na kaitong atong ani bangsa taon ramoton harangan. Aw si patamar pikir-pikiraw na siya mahasoman sa porsayaon. Bencana alam ay na gati secara tiba-tiba lang isang kasangka songon na itong atongan ni Hasomatta Nusa Tenggara Timur misalnya tini majangin siya masoman. Itu tanda-tanda kerusakan alam kita. Tanda-tanda kerusakan alam kita doa ganupan. Alani lang diarbe perputaran ni haganup udara pakon lingkar ni alugu di atas dunia on. Alani na masida ainukan bahani piga-piga inganan bahkan bui inganan nalang taratur be songos sapari. Ado si maniwod jaga hita na siya mahasoman bahani lingkung at taon. Agipe lang yarusi hita haganu pabayanan ni naibatayin dyan lang sanggup pita magkataho puji-pujian pakon rasa syukur tahubani. Alani haganu panay. Tapi pesan ni minggut ta sadarion hari bumi. Ase iramot tok kita tinoppan ni naibata. Martuah ma halak na maramot kon uhum na mandalan kon hapitoran tong-tong. Jadi odohita namin martuah maramot kon uhum aturan-aturan termasuk agi aturan na masa sonari protokol kesehatan na nidokat taay asi ulang anggap enteng hita na siya mahasoman. Piga-piga ari na salpu terbugiaw do agi televisi, di Brasilia 4.000 atau 4.100.000 orang yang hilang dalam satu hari, meninggal. Namar dia nama kenamion. Berita TV nabudari, sona nabudari di India. So narodohor-dohor ni lalak hubat tahun na siya mahasoma sa porsayaon. Perlu do mawas dirian jaga tu mang kita gibani kesehatan. Agepe idahita adong hasomata si patara do nilubi masa taon gi songon nabosam memang namar maskeron namin. Mase ala ni songon agak terhambat do mahita bernapas ala ni maskerok kan lang bebas tumang pangahap.
Tapi itu satu keharusan di bagas panorang sonari. Jangan anggo dihuti ita ganup hatorangan pasalai. Anggo marmasker au selaku orang sehat. Anjahalanga dong ijo lang marmasker ijon nahona. Bah do pengaruh ni hubakku. Anggo marmasker hanami dua-dua, oti itu mangdo kemungkinan penularan ni. Jadi masih lang marmasker hita ganup na siya masoman. Masker, cuci tangan, kerumunan, pakon na 5 na do batay. Sebetulnya man yung pakedo hita madalak konay. Alani sonay maduniat ta sonari. Ay dua si sobut izin. Martuah mahala naman ramotkan uhum totuan na maksud sebetulnya omma aturan mispat na humbani na ibatado paling jitu lau maramot to kita ganupan. Tapi alani dom masonay kaya dan ni dunia ta sonari agi aturan na adong na iaturkon ni pamarentah maningon idihuti ita do sebetulnya asiboy diar perdalanan ni ari-arita. Sonay ma na siya masoman ang bilanon. Luar biasa ni naibata bani hidup ni hurni maramot tok kaganupan. Humbani panopon nari. Dasu bani sonari. Anjaha puncak ni. Horja usaha ni naibata. Lau padiar hojol mau paulak kon huse. Aima parmate ni Tuhan Yesus sendiri. Na baru-baru ope iperingati hita. Masih. Aima dalan terakhir ni naibata lau mabain haluahon. Ay do si sobo nukan bani na basahita liturgitain barang ise na ibagas Kristus na tinoppan na baru men. Artinya siapa yang percaya kepada Kristus dan ikut dengan apa yang diambilankan ia tahu Tuhan Yesus agi sadukah itanohon ia. Ay ma na tinoppan na baru. Jana kita termasuk di dalamnya. Anggo na tinoppan na baru totu dihuk moho mamaramoton agi haganupat tinoppan ni na ibatawon atene. Lang uhur-uhur be, lang asal-asal be haganupan. Kuriya na hinahulungan ni Tuhan. Malas suhur tabani ambilan sa dariyon. At ini. Ay dua siya igi topik minggut ta makatahon. Nukkan na yay. Anggo ingat tita ay topik minggu nukkan. At ini. Mangguluh ibagas holong sa tiya ni naibata. Mangguluh. Artinya hidup kita ini harus disesuaikan, harus diselaraskan dengan mengikuti kasih setia Tuhan dan mengingat kasih setia Tuhan. Ulang iparlas seho kita holong ni nadop binenya. Ang godom matino panabaru hita age horjatta parlahotta kehidupan na baru ma. Melawan kehidupan na madokah na sesuai hubanihatan itu hatta. Hari Minggu sadarion, mangguluh ibagas holong sa tiyani na ibata. Adong doding na manarik, iba ni buku Haleluya taon. Nomor 472. Ijay sobut. Henorhon ni hamajuan ni jamanon. Buwe tumang si halilianin ijon. Ada ni, ada kan? Oh, ni iya. Hinorhon ni hamajuan ni jamanon. Hinorhon ni hamajuan ni jamanon. Nasya masoman. Buwe tumang si halilian na malalap-lalapi hita. Ay halak Israel pe. Ang gusang baru-baru Europe na ibata ada ipaluah masir marmega-mega do si dia mendoring rupa ko si Musa pa ko si Miriam tapi do ko si ay lupa masih dia iba ni tekstain piso doay rado lupa hapi jolma atene goy basahita ayat 10 to lupa ko 20 sada Psalm sarasonomin tapi podas-podas do si dia lupa bani pambahenan ni na ibata podas-podas lupa ibereho si daging marsurak-surak. Toko siya lupa musik. Ayat 20 sada. Lupa do si dia bani na ibata na paluah kon si dia. Na mabain habaggalon itano masir. Lupa. Omma sada gejala agay bani jamat tasonari. Lupa bani Tuhan. Masih na siya masoman. Buwe si halilian. Bahat na malalak-lalapi kita. Ang gunabaruan TV duas sadong.
mulai tahun 60-an ibat tahun. Atene, TV. Tapi terus do maju. TV bani panorang IP man muni pitsit do laudi ri hujayang gola manukar candel. Na parpudio langbe. Picciti hajomma hadi babagasur. Tapi nuan orang perlu bebani bue jol TV. Untuk apa? Ahana perlu buka Google. Buka Facebook. Atene. Buka WA. Pakon naligan. Dabo haganupan. Sagala na adong itanohon. Lala matong majolma ala nyon. Ala ni hamajuan ni zaman. Lala majolma. Buwe majolma termasuk hasamatta ang gulang jaga-jaga diri na maposo. Rado dalang modem-modem sampai jam 2 jam tolu. Sibuk terus ala ni WA pa akong Google. Ala ni hamajuan ni zaman. Buwe tumang si halilian ini dyan. Lang puas-puas. Ang gulang buhay hita magjaga dirita na siya masoman. Ya, patar puri pigawayod. Dito to, ala ni pukul 7 baru modem, hape pukul 7. Maning masuk kantor tokid sa istirahat. Manura, pera masalah. Sunay makan. Maakiba ni haganup hamajuan ni jamanon. Lang tertentang hita ay sona hape jamanon maju do terus. Lang diboto ahadipe. Sonari G4 opiadong. Tokin nari lau masuk makan G5. Itu nih, ala tahun. Na luar biasa on. So nahomaholi pakkorhon ni haganupan ay. Sada humbani buah ni tondui na ihatahon. Bani Galatia 5 ay ma. Panrajayon diri. Jadi maniotak kas do hita boy mengatur diri ta, mengatur panorang ta, mengatur kesehatan ta pakon naligan. Nasyam hasoman. Ay matar masuk na isubut ni nuk kanayay. Martua mahala na maramot kon uhum. Na mandalak kon hapitoran tong-tong. Jadi hujada po ton. Ay marhitehatan ni naibatan. Ay do si bagian na parpudi ni ambilatain. Martonggoma parpesal minon. Ingat hamma au ale Jehovah. Do muhubani pagkaholongi mu bani bangsamu. Toh kamau. Ingat kamau. Sekarang dia tersadar. Pabuan na siya mahasoman. Haganu pengalaman ni si dia na lewat-lewatay. Ay manaisobut iba ni anggoy basahita ayat 6. Do mamardosa hanami songon opung nami. Jadi memang berlanjut dosa ni si dia Israel. Tapi sonari Tuhan ingat tamau pakobang samuan. Ang kunay bata sa butol nila kung galupa hubat tada. At ini. Hita doon naralu pa sa kalak Israel no kanayay. Nasyam hasoman sa porsahan Korea ni Tuhan. Ibagas hata ni naibata sa darion. Perlu terus ibuat hita perhubungan tahuban ni naibata baik secara personal pribadi, age secara keluarga, secara komunal, parmingguan pakon nalegan lagi pelang ibuka pisonari parmingguan songon nasomal. Tapi perlu ibuka hubungan na tetap na terus menerus subani na ibata. Memang nasyam hasoman radu suku-suku ta. Iya, ay mada. Hata porsayon nami songon naisubutan namin okkanay. Porsaya ba ni Jesus Kristus? Naik kunaguri atas. Hundul isyamun na ibata. Anjaha mula magira. Lau manguhumi halat na manggulu pa kung nadok mati. Tungod ba? Johannes 10 pa tayo magkatahon. Janji ni Tuhan Jesus sendiri. Lau lubiaw pasirsir iyanan banima. Ini hubani Yesus yan ay. Mulak dua use mangalop kanima aserap kanima pa kunaw ilambung ni Bapa. Yang gusto na do, memang guluh ta sa duka ilopas o pihita kesempatan itanohon. Terus mapadohor hita hubani na ibata. At ini. Martonggo mahita terus, mandoding mahita terus, manangar hatani mahita terus. Masina siya mahasoman. Alani sa butul ni, hapi pudah idunyaon, langadong na mga tasi hatani na ibata. Segala sesuatu lengkap di dalamnya untuk kehidupan manusia dan kelestarian bumi ini. At ini. Jodoh ganupan ay tersurat. Ay mahuwaga ni anggoy tangar hita hata ni naibata.
Anggoy tangarhita hata ni naibata, Europe itu hamahita mangarusi. Atene, marhorja maton dunia ibagas dirita. Kan ay duduk ko sinay Tuhan Yesus sunaguri atas. Marambilan si Petrus i rumah ni si Cornelius. Halak asingay. Anjaha ahay sobuti jay. Nini sonon ijay banila Juan 10 ayat 44. Isobut sonon ijay na siya masoman. Jadi sangga iha tahun si Petrus hata ayar. Tini marambilan may itong-atongan ni otangan ni si Cornelius bani panorangay. Sogop matonduy na pasing bani haganup na manangar hataay. Jadi ang godom matonduy na pasing mga jari membubahon menguasai hita. Roh Kudus totuh bani na madiyar matong iarahkon tonduyay hita. Bani kehidupan taon agesa di haripe sangga marhorja, sangga istirahat sendiri-sendiri, marhasoman, berkelompok pakunalikan. Asal matartangar hata ni naibata. Marhorja matonduy nito hatta itonga-tonga hata. Lasyam hasoman sa porseahon. Misericordias Domini. Torus ope holong nito hatta. Rossi sadukah ni dukah ni. Rossi janjinay huli igenapi. Pabuahita na porsaya. Buanon ni huhasonangan na do pinarsir niyay. Ala niyay, sangga mangguluhon, sangga adong ope kesempatan, parobak kita madirita hubani haroso ni naibata. Mangguluh, domu hubani holong setiani tuhata. Iparuhuri, iparmaloy, ipargugoy tuhata mahita. Asi tetap hota niyay, gabi onjolat ta mangguluh. Ang gudom masonay na siyam hasoman, ageling kungat taon, bumit taon, inunut-nunut kita doholi patorsahon nanget. Atene. Tapi manurubini do halak na parduli pasal bumion, ang kulang rosedani do lalap duniata. Ipasu-pasu Tuhan mahita ganupan. Amin. Martonggo mahita. Naibata jahu Bapa namin ay surga. Terima kasih mabani hatam. Si pujian doham tongon. Patut doha nami makatahon terima kasih hubamu. Alani haganuk do sir-sir ibekam. Iatur ham. Jana ihuti hutama ge perguluhan ni duniawan, perguluhan nami colma. Tongot tuha songo bangsa muin. Gatiduhan nami manirpang. Gatihan nami lupa. Alani bueni halilian na adong itanohon. Gatihan nami manlanggar. Alani apa nami do masukup habotohon. Do masukup gogoh. Do masukup kebolehan nami lau mengatur haganupan. Hape Tuhan rosedani do dunia nami. Immaho matongko nami, ingat kamahan nami. Tongon saya ingat tam do haganupat, terlebih na por saya hupam. Tapi lancar imma pangiduan nami, immaho masura-sura nami. Ase ingat kanami bamu, jana igo kitonduimuin hanami. Marhiti na ringgas tong janah lang lupa agi manangar hatamu. Ase marhitehon nyai kehidupan nami pribadi atau bersama-sama. Ibu bayi tondumun na maroncolan hubani harosuhmu na nipadasmu marhite hatami. Bapa na surga tokinari marpus sama ibadah namion. Pasu-pasu hamha nami haganup na rumah muon ageson ay haganupan naman dihuti ibadahon, bani inganan nibe. May tangar ham safaat nami Tuhan, pos mauhur nami, das do haganupan in hulubi mo, dyan alani parduli do hamban nami, itatapam doha nami haganupan. Ibagas goran ni Tuhan Jesus martongguhan nami. Amen. Paima yondoskon kita galangatta, tangarhita malubi hata ni naibata, nagabe onjolan batta lau manggalang, ay manatar surat bani Psalm 50 ayat 14, galang kon mabagal niuhur bani naibata, anjaha galarima bagah-bagahmu bani si timbulanin, ondoskon kita ma galangatta.
Tiap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan ay bata bapa nami paridop niuhur harohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih may sombah kon uhur nami hubamu. Halani humbamu do ijalohan nami pasu-pasu nagokan dear pa kon nalaingan. Bani panorangon isombah kon hanami do hubamu nagabe galangan nami. Diri nami pa kon humbani hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu-pasu ham magalangan na sinombah kon namion. Gabe galangan na mapasing na mambahen harajaon mu lambin marhataridahan i dunia. Ukap ham mauhur nami marhite tonduimu. Aselambin ididah ibotoh jana ihamalas kon uhur nami. Buwe ni silayak-layak munadop ijalohan nami. Pakon nasihol bereon mu ope huban nami. Ajari hammahan nami lau mangondos kon galangan nami na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tondui daging uhur apa gogohnin. Ham Tuhan na ibata bapa nami na inaguriatas. Malas duhur nami bani nabuy hanami marhasa daon. Bani minggu hari bumi sedunia ibagas sadarion. Lambin paingat kammahan nami pasal tanggung jawab apa horja nami. Selaku hal na porsaya nadop ito buskam. Lahaman ramot kontino pamuin. Ase ulang huhase daon. Tapi ase dihut na tinopain apa tanohon. Memberitahon habag galon ni kuasam. Pasu-pasu jana parguguhi hammahan nami kuryamu. Ase tetap mengarap jana marhapor sayaon hubam. Pasu-pasu hamma huma sagala horja ni kuryamu. Terlebih na memberi diri lau marramot kontanohon. Ase marhitehon nyai. Tarambilan apa mararat harajon. Maidop mauhurmu. Jalo hamma tonggo namion. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamba pa nami na inaguriatas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu. Say saut maharosuh nihurmu inaguri tongahon songon na inaguriatas. Bereham maban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap kam madosa nami. Songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak ka nami. Ulang hanami buway hamhu parlajoan, paluah kamma hanami humbani pangago. Manasiam, janah papasing nasiam ma Kristus Tuhanin ibagas uhur nasiam. Tong-tong manasiam sir-sir patorangkon bani haganup halak na manukun nasiam, pasal onjolan ni pangarapan nasiam. Jalo hamma pasu-pasu bani Tuhan na ibata.
Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama. Isondang kun Tuhan na ibatama buhini hubamu anjaha maidop mauhurni mangidakan. Idopak kun Tuhan na ibatama buhini hubamu. Anjaha ipasorap madameni hubani tondrimu. Amin. Salam mabat haganupan selama hari Minggu, anjaha memasuki usia masa-masa kerja mulai hari patar. Horas mabat haganupan.